for a year Kasoa ritual killing na involve memua mienu Nicholas and Felix chese for ma omayimu yehu dwiri ye abamua Ishmael 10-year-old omukunu ya nu achire no kopie mu se womo redomo akopie mu ewo court Ofanko district court ye bisa oma no ensem efa de nam so ma ye bonfosem no omu edi ene busa for se ade de NTI abetodwa HSE court ye no ma sa case na de se wotna na wode emra no aye adwuma na ode emra no ato bibia se no bisa for sa bre court no judge no his lordship Samuel Eje sabre ye ntia ye nya no etre se asem no or the resignation letter abase won di asem no ebiem na answer na resignation letter no crampo no ebisa for according to sources no for 2 consecutive time asem no kopie mu e court no at so mo ye court proceedings no one metna asitina for 2 times answer na enu echi no wode eye the resignation eba abonten se court no anase se ensem no wondi echire bi anase wontina so endi ebiem na eno na ama ensem sema hodo ama ne hume so na answer na krampo no esi ade yase nyante se omo assign another judge we take over proceedings refer sabre ekosi se asem no womo ebebie na emra no edi aye edwumo de emra no aye edwuma na ebusafo efi May 4th 2021 na court no direct say prosecution no womo provided duplicate copy of the docket wo matter no eso ewo attorney general office wo na no echi no womo tu womo fo as mo ageni case no e de echo 19th May sa 19th May na case no womo agene echo so no na se na judge no wa mass na wa metna se ama asem no entimi ama so no so womo entimi anka asem no enu echi no eye agent case no date to for to so mienu no eno so a wan san show you up and esi abre wodi the resignation letter abetodwa na ne nuam no ebusuafo a eye womo de hye eye 10-year-old Ishmael wono na tes wo hwene ne nkwa wo ritual killing no emu no womo de beto bonte se womo de womo abemabu pa te se womo I am very disappointed at the rate at which ensem no ye handle eba ye kuku no kese dindindi wo manga no obi apagya no obi kase ye na nso ekwa enim anka wo hwe enim se nka 13 tempas no won de be adwuma na emrante no asocho estafata ye de amom no besi ne asem no ase de kokwasa ye twenso ye ntwe na sa bre judge so edi resignation abeto na ese asem no ni die no ebe de mpa ebeche na ni nya so no busu so yaw no kwa na eko esoro na tese wo mo ensem mo ewo eka eno no ba ne niam no ebi so ekeka se sana asem ne sifatie no ne se si ade judge ni oye peni uti asem so na for no reason for 2 count 20 mi amehoi no ho ewo eye court na on the 3rd count was about to resign na say asem no bibi so behind the scene ehun be yin ase ahwehwemufo be hwehwemu na omode abeto dwa na sade na say ensem no ye bet na say ye bet na ye foolish case na say ato nchen enkoba bibia but say na ba ya eye judge ni penny his lordship Samuel Eje as say asem asumbu say na say ye judge ni onimra nim se ne emra eye adwuma ne wakodare wo se ne twe enkofo aso mama afum emra ne twe maso sifa na emeburu wei de wotna so baako te se mpemienu so won san ba court na se was resign na ekwa etse de isi da se wo bi hyekyere hye ne kutu pa se case no wonya nto ana se wo mo threaten ne life no ehun be yin apase be investigate ni etimi dia beto ba establish se bibisa ekoso na mpo na etimi aso no sa enye sa na se ya ka se the judge for be sis no so be sha se free eye point 1 no so ekwa enim no so ka se resign na se case no de bia da judge for ni assign ni ya le fufu esi na I say the in-depth of the whole issue no na yehu ye enti na tese bisafo aya amanfo won pa se judge ni etimi resign efi eye ni position e wo case we eso na enu na anam sama asembisa we abeto ja se je na ekoso e wo case yin enu nti no judge ni wetimi resign enu no mpese wo the main reason na judge resign edi efi eye case no eso aso se na eye enkomo hu enam famamu se ye threaten we chire
ena je say eye syndicate kese bi na tire na wo ehye nkola kutu pass wo mu nkodi boni we etu wo mu emu tempen syndicate de na je say nye nkola asem empenifo tete chie empenifo bi wo mu a wo mu ho beka e wo nsem ni se ba ne say ye biebie nsem mu yie pa komu adomu sukwa wan na je say nimgase bi ba bebeta empenifo bi ntino entempa no wo mehunahuna eye judge ni ama no asori afi asem no so ate abre wo de ne resignation abeto da ana sempo no judge no akasa no mu no wo hwe eye how eye issue no sifate won say spiritual entem bi so ewo mu say akonfonsem ewo mu ne de keka unti na say honom so kakra no betimi aba say huahu na beto no so ba ni niam no amanfo pese wo mu hu de ta kira enne judge ni penny his lordship Samuel J. say want me enter assembly subim. The enti or may say court proceeding for twice, 2 occasions, 2 times. And ne what the resignation I better inti assign judge for Edema case no. No person who ase any biums no. Yeah, a kwan omudi case ni refa so send be ya atenti ne be yeduma because nkwala no anase imemu an omaji atum se wo mo na mudi bone for 7 say all indications were evidence were here say wo mo na mudi bone for 7 na say enka no dey say ka emphasized the justice rate na say pass no etimi ebu aten na say dey asochu ese fata no e dem na so ni niam no asere asem no echi ne na ase edodo ntie no na amamanfo ahye se pagya wo mani ebisebisa emu ensem nti ebusafo de abeto da no na meje asomo meje de esi ase wa wo hwe wa gyentre efa ho enesen bomodi ane fatwa yen we comment section ho na biom so no share video we on all the social media platforms follow m𝒗rder or Instagram Twitter so at m𝒗rder_, Facebook so m𝒗rder ebiom so no sa to aso na subscribe na ebre nwa bia so no ye updates eto ye page asa won so wetimi anya bi ahwe na midin edena na ama owusu a makramunia